Saint Paul High School Rongmong we tumpen environment rally ke paman Ting Bosti polling station arat thurpak pen UDFS candidate Simeon Rong Parapan kang thum karni ASDC Bordang Youth Front pen Pherangkia mai kang ni Kardom pinyada babirta ang ton pen chethan pon sinang Kidam tang wo signify easier ni Rongmong we long kedo Saint Paul High School hin pen patir pi ponsi long ria lo inglong a lok theng pi theng phang chirai kom nang ji pura environment rally ke paman pon Bangsa sai ke ding pon along Rongmong we Saint Paul High School atum pen che patir pi ponsi long ri long padar lo theng pi theng phang ko son si chirai kom thek ji ma pu pen environment rally a jai mek ke ding pon Pirthia long theng pi theng phang jong se avi pulote moni ratu penang an ki sungduji athi theng pi theng phang chirai kompensi tomon arvi duji lasi solang do ara do anta theng pi theng phang ki vir ke hinu posi relia hut ninje pon Mason school pen ke bipon pelang pinili tu maso environment de madi si kachi seke madi kachi rok tok amai ko sini tum la darong mong we arlok along bipon ang kok ma pulute pinili tum lang dam lo matha lo la pen munchi lo theng pi theng phang nang kai pen jok non ni tum kisung ni tum thedam long pen si radam phala so kisung pen chiba jok nangji pulute ni tum kopi pen si chiba jok nang ma pupang solam the pen si ni tum pini makso drama pen ni tum dak ni tum phaklang kon lo la pen mangke plastic a big en pen a jok Bangsa joksi Saint Paul High School Rongmong we tum pen safe tree safe art kwa lam the pik en ponsi jai megalong lam kan hai hui paklang ponsi solang dwara da phat pachini pon Bangsa jai megalong Saint Paul High School Rongmong we Father Justin Korean Headmistress Sister Anita John Lapen Lothan Bang Edward Rong hanga tumpen than pachini pon atengke kedam tang wo signify easier ni neletum Saint Paul High School pen bangsa jai me kedeng pon nang kok alam theke non pier the long theng pi theng phang pen nang an pi vir si thek pon long lo environment clean and to keep this earth safe because the clean earth can give us healthy life and also it can make us more happy in our day-to-day life. So this short message our children through the preparation of the street play they have performed here and people have witnessed it. And indeed it is a joyful occasion for the entire family of St. Paul's High School and to provide this beautiful message to people. इसी कारण से आज हम लोग स्कूल के सभी बच्चे लोग इस गांव में इकट्ठे हुए हैं और पूरे जनता को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है स्वच्छ रखना है क्योंकि आजकल हमारे पूरे देश में वाटर पोल्यूशन है ध्वनि प्रदूषण है और ये सबको बंद करने के लिए हम लोग ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि हम लोग प्लास्टिक को अधिक प्रयोग ना करें और उसे ना जलाएं क्योंकि वो जलाने से उसका कोई प्रयोग नहीं है ख़त्म नहीं हो सकता हमारे मिट्टी को हमारे वातावरण को हमारे उर्वरा शक्ति ज़मीन को ख़त्म करता है इसी कारण से हम आज हमारे जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं हम इन्हें बताना चाहते हैं अपने स्कूल के द्वारा कि हम अपने पूरे वातावरण को सुरक्षित रखें और स्वच्छ रखें ताकि हमारे आने वाले भविष्य में जितने भी लोग Rongmong we pen love sing terang karbing long life Sarupathar constituency angkang Ting Bosti polling station arat thurpak pen UDFS candidate Simeon Rong Parapan kang thum karnia sai kedeng Kedam tang wo signify hiniar ni Ting Bosti polling station atum UDFS candidate Simeon Rong Parapan ningka che thek long pen highway ji pu amen pen kang thum karni la pen che than chimu mamai kang ni pon labang so mai bida rong phar ahin pen mai chari pon lo la pen UDFS klembang phi atum che tong dun si che than chimum pon rong ara atum BJP pen akapre ka song anat jong si ka chingrum dun lo tangti arunodoi job card khemso la pen kapre sarkar pen nang ki pibom asonta nang than eji pusi rong so atuma phan ke ther pon la si BJP atum la puson kaning je pon ke BJP atum sarkar aron karkan lo pusi UDFS candidate Simeon Rong Phar ahin pen ning je pon na bangke ni thai hini bangke depan langsung Nehru Patrol Klama Situm Depan kita si bangke
tarik ke thomani bangke la hanjang langsung sudah itu labang so tour program kiri kita yang pan bangke itu cesek kono basi ke thelong ana teng botang te nila tum ona mara bangke kacha danji bangke lagi BJP chidan kami nila tum long na khudun ni penji basi tum mata the manana bangke ongdu BJP tum tan tum long chi paw tum piglo congress pa tum long chi paw tum piglo rat tum chini je suru thar long se kacha lar banji botang te UDFS and lot wa so je mesi ongdu tum mon tum long chi paw tum bomno la pen karjno teng botang te ongdu kenangan youth tum menceng lok kapra hampang so malong ala chore so malong klem tum bangke non ki bangje por bangke UDF asasi kachra pachto doji pase tum arju polong ata tum chini po ke nang le labang so ko prosar bo mohot rat to ma kisung ko pipi kisung sina chathan poik lo rada kisung ge rata tum na chathan lo la pen rat tum na chathan le det pusame ni damtang ninkan tracy carbelo ko chore so malong klem ni ko hutpen la pen ninkan si aprang ban le sur arong kita betum tek polong la blo ada ke basic needs mo khala daga be saide tapi सरकार पे ना के लिए आने स्कीम मतलब कि जाकर में करप्शन में सिर्फ लेंसेट लोग चार दिया बार से आधा कभी रेगजा में किसी मुद्दा दूर से तुम बंके रारा पंद्रह तुम नाम चाक चिपी पोना बंके लहन लो कि बंके लंगा पोरा बहुत चौंक से रारा जो कम निले पनांग पी पोतांग दे रारा जो कम टेंग पेन इसी बेनिसी तुम के लार पंजी अपन कि तुम जैसे कौन में कालो लपे तुम निंग के हेलो लपे दिले निंग टेक लो Langchi Ting Pen Subhas Terang, Karbing Long Live. Kidam tang wo signify CR ni por phai kri hini malom HDP ASDC asa hemalong ASDC Youth Front Borjan Pen Pherangke amai kang nipon Labangso Pherangke amai long ASDC Youth Front Borjan in charge Lipson Kropen son thoma puthak ningje pon pedolo Kiteng sialam thela ke non head jong hanjang langso pathuak lamalong Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ahin pen keningje tekang Bokajan aphan Hawar Kaprek District kapinchong ponji alam thea puthak chedon don thek thepusi pinrem ponlo Adon thualam thela ke karbia khayang bong dhorom akaprek kirim duna tumaphan minority certificate ki PG la ke karbia khayang bong nang ke thak ji aphan apolisi loputa ningje pon so feel along hanjalang so feel along golf Assamese LP school along alangli Himanto Biswa Sarma kiban kaniye tekang alam Bokayan district na pipo bosi Bokayan kiddo bom bang khai phan kachi chak tikang ani ke parong chon pro chon jam labang ke nilitum chidon de thek bosi nilitum Borjan ASDC Youth Front Pen kin rempon lo nilitum ba la si nili chong damji la chot tagalilang alang li ki putikang ke Bokayan alo kiddo kaprek akhaya tumaphan longlep patana pipo kusi alang li kachi chak tikang labang ke nili kin rem dam lo nili pen chidon de kusi nili chong damme labang ke Lapen ki jut sialam thela ke kiche aso aphan longle pata ki PG la ke 6 schedule aron pen ki piaron ave Kedam tang ningkan krep ho Congress charilo BJP atum ta ningkan pho chari etlo Kedam tang election ta hempregamen pensi che pahailo seta non ke a issue ave ong si Bokajan lapen Nagaland border along pata pensi election campaign lilo la sinile tum chujeng budget ta che don don thek pusi ASDC Youth Front Borjan in charge Lipson Kropen ki jong patok ponlo Karbia khai phan jongsi labang so sare biar jongsi na pitelo bote ilitum ong doi karbi kali itum phan pasang chom krai po na ke tha labang si ilitum karbi tang de karbi nanglin nili alam ave pilo nang kumalo po pilo lasi laso bangke ilitum ban akan hok thetanji pusi nili jongdam lasi hello tangde ko sonzi BP sarkar tum hemprek amen pen alang litum non MSC kilik konsel election kilik along alang hemprek amen pen rat pan kachubai thekpo kidam tanganta Congress puno nikan ke phocari elu BP puno nikan phocari elu karbing long alang litum hemprek amen pen si alang litum political chipai non ke alang tum issue beong si alang litum Bokajan puno Nagaland border puno alang litum la longle putta amen pensi alang litum political campaign issue malai ponlo labang ni tum chujeng budget alang litum man chidon de the Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live Kedam tang wo signify CR ni Lakha Kriser Cap Thansari constituency apar Dikrong along Karbiang Long Tenmas Council MAC kiligalong song wepen karjab dun niso terang pia phan kangthum karnila pen armu chingru mamai padopon
labang so mai long aman ke do karbi poho pen archo ponlo lapen ke chitong dunarong kaprek arong asara tuma phanse tami poho pen archo ponsi radang no pachinia sai deng ponlo apar dikrong arat pen pherangke thengno nangke jaidun ke ningkan ko an pen lo neta kaprek political party atum karbiang no autonomous council chari ponlo bonse dami dak apar dikrong aphan thangnat kachingthor asai sita nangklem pon pe pin buta ningje pon lo BJP atum abang ke development ke PU ta hailu office ita me dipu piare ta bang ke chok sidat po nilitum rong along kenang lele det rong along langdam pulote arong tinta langdam pulong te misen tu warawe kijuna lang ave me misen ave barpi barso ahem ave la puson si nilitum chichak nang lo lapen BJP gov ke hingno ne bonta candidate abang ki memi det ajoksi non kilik abang ki independent pen kache toidun nisote rang pia phansi phan pharo isi pen pahaisi karbiang autonomous council long pangni don poputa hada kedo karbi nepali adivasi akhayatum ningje ponno বিজেপি সরকার ভাল বলি আমি বিজেপিক 10 বছর সমর্থন করেছিলো কিন্তু বিজেপিও জিকার পাছত জিকি ভোট খুঁজিবলৈ আহে কিন্তু ভোট দিয়ার পাছত জিকার পাছত ঘূৰি নাহে আজি বিজেপিৰ যোনটো ক্যান্ডিডেট প্ৰদীপ টিপচা 10 বছৰ ৰাজ কৰিলে ইএমও হল কিন্তু 10 বছৰত এবাৰো ঘূৰি অহা নাই বিক্ৰম কেনেকা আছে MAC candidate nisote rang pi pen kaningje ponge dhanseria long khai krehini do kaddu kaweta alang li phansi support lo lase highway po lapen highdet lo pulote kavya son an rada phan claim pi poputa ningje pon ladake litun thonsuri ke khai krehini do la khai krehini an da non phong ba ke kaddu kaweta ni li phansi 100% ang chira pang chito dun bomba sab o ke ne do ta 80% a ke ne ke ni li long si do Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live RGD include pen government school aphan sarkar ahin pen RDP 9G pu pen Karbiang Long alok prexam school along humri dambom wang bom pen kidam tang wo signify hiniar nita langso mepi block te parlo langpher la pen Singhason constituency arlo ka humri dam pedopon lo Usuka asong ahin pen ka humri dam hut ke ongdong school amukha por phai krisia por pen amatsi school kang hapsi thek ponlong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje ke chopanglim ke chokang hujongsi karjulong pulote teke ason kang jarpensi adimalong paliji pusi kaningje pon tekanglo non karbiang long arlo ke ongdung government school amuke bangwe pothak teke ason nangchon wotha athema karbiang long along ke ongdung school amukha long thanbang atum ke thanbang ang hoikang ni ke osomar pa thek nang ji pua phan khali achiklo bainong aphan chot School ahem ke dam ke osomar lo thek nang ji ho pua phan kalisi achiklo abainong comment tu si long ji ma pua tum si ongmuna lapen karbiang long alo government school ka paching thul ji aphan kijui kelang a hormu pen danglok school alon ki pg school ke pamisen ji aphan documents along ating kengki aning kanwang kuti atangka ke palipon bonta school ahem along achitimta ledamte lasi school apartment pen BJP pariwartana sarkar tum penang an ke chopanglim asai klempon School ke suti mati school kang hap aning hangaling aputhak tong sekoten langso mepi education elementary asai hemalong pachini dam phitlo bonta block ahin pen upuson asai deng ponjima lake mo aporsi thek konlong po lasi prabjin pen Assam sarkar la pen Karbiang Autonomous Council anparta education department tong sekot pen ketar lip asai deng ponrek nangji kali polote usuka asong pen soda kache song ke deng ahut ke usuka asong aphan Adai pilong lipusi usuka asong japo Jintu Hajarika pe ningje pontusi delta long pon আজি আমি উসুকা এটা হজাতি দলে ৰাংফেৰ সমষ্টি আৰু সিংহাসন সমষ্টি যোনটো মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা যোনটো বিভাগ আছে শিক্ষা অনুষ্ঠান সেই শিক্ষা অনুষ্ঠানত আমি প্ৰায় স্কুলত আজি আমি স্বাধীন হিচাপে আমি ভিজিট কৰি তেওঁলোকৰ মত বিনিময় কৰিছো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ তেওঁলোকৰ যোনবিলাক ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ যোনবিলাক তেওঁলোকে কেনেকা ধৰণৰ অৱস্থাত আছে সেইবিলাক আমি চাইছিলো আৰু বাৰম্বাৰ আমি আগৰ পৰাও উসুকাত আমি বাৰম্বাৰ আমি অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছো যে মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা বিভাগটোৰ পৰা একদম সদায় লেহেমীয়া ব্যৰ্থতা কৰি আছে এই অটোনমাস কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষসকলে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল সেইকাৰণে আমি আজি প্ৰায় কিছুমান স্কুল আমি স্বাধীন ভিজিট কৰাৰ পিছত আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছো যে কোনো ডেভেলপমেণ্ট নাই তেওঁলোকৰ মৰ্জি মতে কোনোবা মাষ্টৰ আহিছে তেওঁলোকে ওলাই গুচি গৈছে মিড ডে মিলৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু তেওঁলোকৰ যোনবিলাক শিক্ষা যেনেকৈ ধৰণৰ পঢ়াব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ
langhin pen sar pang ring tikathar karbing long live tangte pinia da babirta ke lapuan si kang tonik lo